Haga sandari uni ubenai u Presiden ke Mikhelia People United Front udah poi 1 mi lalu, do ujor FIR wa Jawai PlayStation perca yagi bru wa comments ha Facebook page u warta, heya to wa kubor ki ciyung. Nigi arngut ki bru wa ca ujor US dhar wa bidkhar, dawan mi ki hakamadu OC ke Jawai PlayStation wa penche, ye wa dathok ki de wa ong wa klem itmu wasi. Udah poi da ong wa i komen gini ki bru da kata bahai ye buram, yang we da penceu wa yuto i wani le wa ka kali nasib ke ciyung. US dahar da penceu wala da ki was ngau si ni komen siong umto os ngau per ki. We nei liang ka bidkhar wan da ongo, mut ko da wasi hajrong i komen siong ka. Nei liang udah poi da mensin was ngau para bru, da pendam no uya ke FIR we da map uya kini ki bru. Agak jengkemen yang lah gawata, ni mata gitu kebor yang keciyung. Namanya muda ye lagi ye terlap, nam jeng temu lagi USC ini lah. Tangga komen kamu bro jo komen Facebook. Agak terkadang, dah gila bos nyasi naga jengkemen yang na nyau tejung nyau na to mohos nyasi lagi, kene mohos nyau pergi ngala. Ada itu. Yang ada gawi ga komen yang ga wakta wa daya komen ni sebut ga cerita ya ki dong senang yang kedua dan wa komen ni nalo kalor ya ga personal yang bro andre wasnya tak gala ni ga kamsimet yang nganel yang ngamut mod isi dan yang tak boleh kang di komenters mod mana komen ini komen ini dia juga tip ya kita lagi positivity klaim DM kata negativity. Pau je sasi ni dah nak yang nama ko penci tak bawa ajing itu organik loteri yang cium ngamem je to ayi ko scam ni ni tak ba henrai na on ni ya ikhublai ye cium wa di go yo ye gitu bro ki boleh thok ye tu tiket jongka chanya ye cium wa kamun ule go ye ni tiket loki bro jongka knang wa upai ba yo ye ke sekiat yo upai ba ye ke chanya biang kamajo ye ke cium chanya ye ke start jong cium o pelai ye ni tiket jongka devi o pengkle dei hok knang upai ba yo hok ba tu ko price ta hajing itu bagi wa komen apa Facebook komen yang bersnyawa dari relates kau ngah kalau kamte na debu ya gani ga FIR ha santri Oktober arjar aposo wa ibi don hi jingmot wa ngakwa we ga message ki ba aw comment pi iwan news iwan ki department iwan ki bru to comment pi dei wa amburam mo comment pi dei wasi nei ba la da comment pi dei wasi ka an emigo o te pi ya ki kendo no per takar wakam te man ho komen pi man siapa ba komen dai woman konstruktif untuk destruktif la ne wo affect ya kawan ke personal yang ki wan ki bru lagi ni kita no kajak ne gesngi haden wa da wan kini ki arngut ki lok da wan pachegi wa to wa mem to comments ki nga tengah la da priang ga ne wa da rai man withdraw no ya FIR ne gesngi dai sa tu jung bang boleh cakap